कपले पुयादबगी सही मरी की मचानुपीबू मपाना मखौरी मेलगा हाटख्रे। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद की सही कुनिपान रोम सूरबा नुपा अमना महाकी सही मरी दंगाइरिबी मचानुपीबू कप थेंबा ngamdabadagi मखौरी मेलगा हाटोख्रे। थौदोसी हौखिबा सगोलसे नुमित्ता थोखिबनी ताबदा अकी तुजुंगनिंगाई ओइरबा थौदोसीदा चेनरिबा नुपा असिगी ममिंग बासुदेव गुप्ता कौई। पुलिस की पाव मतुंगिना ऑटो रिक्शा थौबना महाकी सिनफम ओइरिबा नुपा असि महाकी नुपी अमदी महाकी मचानुपी असिगा मचानुपा अमगा हौखिबा सही खरसिदा खोदा कॉलोनी की भरागी युमदा लैरखिबनी। महाकी नुपी असि नोइदादा लैबा स्प्रा अमदा थबक तौबनी। नुमित कुनीरोंगी ममांगदा नुपा असिना महाकी नुपीगा अकनबा मोंगदा खनरबा मतुंग नुपी अदु महाकी सही अहुमरोम सुरबा मचानुपा अदुगा युम थादोक्तुना चटखिबनी। अदुबु ममा अदुना मचानुपी अदुबुदी मपा असिगा थमलमकी। हौखिबा सवल सेन नुमिता मचानुपी असि मतम सांग थेंबा यादना कपखी। मदुदा मपा असिना कप्पा लेबहनबा ngamdabadagi मखौरी मेतुना हारबा मतुंग फी अमदा असिबा हक्सांगदु योमसिनदुना गाजियाबादता लैबा खोरा कॉलोनी अमदी नोइदागी अकोइबदा महाकी नुपी अदुबु थीबा हौरखी। थौदो असि नुपा असिगी मनाउ नुपा रबीना मखोइगी युमदा सगोल से नुमित की नुमिदांग वारम पुंग मंगा रोम ताबदा मखोइगी युमदा लाकपदा मी अमत्ता लैरमदबदगी मयामबदा फोन तौरुबदा बासुदेवना मचानुपी अदु हातोकपगा लोइनना मागी नुपीबु थीरी हाइना खुमलकपदगी खंगलखिबनी हाइरी। रबीना पुलिसता पाउ पिरकलबा मतुंग पुलिसना अलाता लैबगा लोइनना बासुदेवसु महाकी असीबा मचानुपी अदुगा लोइनना फागतखि। बासुदेव गुप्तबु पुलिसना फारबा मतुंग वाहंग पाहुंग तौबदा महाक मसागी मराल जाजबगा लोइनना महाकी नुपीना चटखिबदगी अवाबा खांगबा ngamdabadagi ताइनाफम खंगददुना मचानुपी अदु कप्पा थेंबा ngamdabadagi मखौरी मेलगा हाटखिबनी हाइना फोंगदोरखि। सीनियर पुलिस अमना फोंगदोरकपदा बासुदेवबु मी हाटपगी मरालदा आईपीसी की सेक्शन 302 की मखादा फादुना कोर्ट पुथोखरे। मचानुपी अदुबु पोस्टमार्टम की दमक थाखिबगा लोइनना मांगख्रिबा ममा अदु थीबगी थबकसु चथरी हाइनासु फोंगदोखि। अदुगा तोप पाव मना स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो कोरोना वायरस तगी नाबा फरखरे। जुवेंटस एफसी की स्टार फुटबॉलर अमसु ओइरिबा मियामना सखंगनरबा क्रिस्टियानो रोनाल्डो कोविड-19 पॉजिटिव ओइखरबा नुमित 15 की मनुंगदा नाबा फरक्तुना अमु हन्ना टेस्ट तौबदा नेगेटिव ओइखरे। महाक हौजिक होम आइसोलेशन की दरकार ओइररोय हाइरी। निंगसिंगबा याय महाक हौखिबा अक्टोबर 12 दा यूएफए नेशंस लीग की दमक खोंगसानबदा कोविड-19 पॉजिटिव ओइखिबगा लोइनना होम आइसोलेशन की दरकार ओइबना मेडिकल फ्लाइट अमदा पुरखिबनी। महाक यावदबना जुवेंटस एफसी ना बार्सिलोना की मखुत्ता चैंपियन लीग ग्रुप स्टेज दा सुइनो अनीदा माइथिखिबनी। अदुगा तोप पावमना सिनबानदना कथोप सारगा थबक्तना कंसगी सकलोल लौबिरनु ओकेंद्रो। आयरन मैन ऑफ इंडिया हाइना लैबाक्सिना खंगनरबा सरदार वल्लभभाई पटेल की 195 सूबा मपोक कुमोन अमदी प्राइम मिनिस्टर ओइरंबी इंदिरा गांधी लैखिदबगी 53 सूबा मपोक कुमोन ngasi कांग्रेस भवनदा एमपीसीसी की प्रेसिडेंट मोइरांगथेम ओकेंद्रोना लुसिंगदुना पांगथोखरे। अपुनबगी सकदम ngaakpada अखोइ पुनुमकी थौदांग लै हाइबा असेट पवासकसु सरुक याखिबसिंगना सकमिनखि। तुंगद एआईसीसी की इंचार्ज भक्त चरण दास, सीएलपी लीडर ओइबोबी, एमपीसीसी की प्रेसिडेंट एम ओकेंद्रो, एमपीसीसी की चीफ व्हिप गोविंदास कोंथौजम याउना एमपीसीसी की थौमी सिंह, महिला सेवा मंडल, फ्रंटेल ऑर्गेनाइजेशन सिंगना सरुक यादुना एंटी फार्मर बिल एंड लेबर लॉ की मायोक्ता यानिंगदबु उतुना वाकत मिफमसु फंगखि। थौरम मदुगा मरी लेनना एमपीसीसी की प्रेसिडेंट ओकेंद्रोना हाई सेंटर मदी स्टेट असिदा पालेबा लेंगाक सिना सिनबानदना कथोकबा मियामगी दबक हिंगबा सारगा थबक्तना कंसगी सकलो लौदुना तौनिंगबता तौबसी खरा तोपीरो। इसाना फई फई हायरगा याबा नत्ते लेबाक मियामना फई हाइना अमुक्तदी हायनसी। सही खरा सिदा ओलकलिबा लेबाक सिगी अवनबा येंगबियु मियामगी वाकत ताबियु ओइजबा थीबगी स्कीम लो खरा सेमलगा मियामदा उच्चाइबा तोक्लसी हाइनासु फोंगदोकी। थौरमसगी मतंगदा पल्लदुना लेबाक सिगी निंगतंबगी इहौदा सेनबिल लोनदा डेवलपमेंट की हिरम कयादा मसागी ओइजबा थादोखरबा फ्रीडम फाइटर कयागी सैक्रिफाइस स्पिरिट कौफम थोकते। आयरन मैन ऑफ इंडिया मिंथोन पीदुना लेबाक्सिना इकाई खुमनखरबा सरदार वल्लभभाई पटेल असि फ्रीडम फाइटर अमा ओइना अचौबा थौदांग लौरंबा मिसकनी। लेबाक असिगी अहानबा डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ओइना थबक तौरमी। लेबाक असिगी दमक्तदी महाकुंभा अमना लेखिदबा असि अरंगबा थवान मिचा अमना केनखिबगुमनी हाइखि। नाकल अमरोमदा लेबाक सिगी अहानबा पीएम ओइरंबी इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी गुंबी मथौना लैबी नुपी कया लेबाक्सिदा मथौ तारी। महाकना लैखिदबा सही 53 सुरकपगी थौरमना लाकपदा लेबाक्सिगी मियामना इकाई खुमनबसु उठखि। अदुगा तोप पाव अमना केएसए की थौमीसिंगना टोबाको की पोलमसिंग मै थादुना मांगहनख्रे। ngasi ayuk pung 10 rom taba matamdagi Kangleipak Students Association KSA gi thaumisingna thangal kaithen ngari gali gi dukal ahumdagi
lupa lak tara rongi tobacco gi polam sing phagatuna mai thadok tuna manghan takhan khre ngasi ayuk Kangleipak Students Association KSA gi thongmi singna nisa gi mayokta drive sathabada polam sing adu phagat pangam khibani drive sathabadu gi matang da KSA Publicity Secretary Ice Bablun hai India lenga ki Ministry of Health na April da tobacco gi polam sing yuan ba yaroi haiduna thingba thamkhrabasu lamdam asida karbar wala kharana maning tamna tobacco gi polam sing asi yoli COVID-19 gi SOP thokpa matam da su tobacco gi polam sing charga lambi da tin sipana singba tawba yaroi haibagi athingba leikhrabani Manipur lenga ki Health Department asu notice ama thoktuna athingba thamkhiba leikhrabani athingba thamna lamdam asida miyoi kharana tobacco gi polam sing asi marang kaina amadi maning tamni yoliba sida lenga ne miyeng changba matam oire hairakli aduga atoppa paw amana ngasi ayuk angan bada covid na ani siduna punna chamaga humputaruk sukre ngasi ayuk angan bada Jennings Hospital da COVID-19 laina na miyoi ani leikhidre ahan ba leikhidra miyoi adu sehi humdra mapan rom surabini leifamna singjamai wangma khetri lekai dagini mahak thasigi kulumdoi da Jennings ki covid wata mingchanduna layeng lakhibani hairi atopa mana Tamenglong district ki manung chanba Wigai Long ward number ani dagini masagi sehi ni phu humdoi rom sure mahak thasigi ahumda Jennings ta mingchanduna layeng lakhibani leikhidra nupi asi masagi atopa anaba leibani ngasi ayuk angan ba phawbagi oina Manipur COVID-19 na leikhidra miyoi chamaga humputaruk sukre aduga atopa paw mana COVID case Manipur gi chani ga kunma thoi tharga anouba case lising ni phunipan ga chani humphunipan thengnare Leibak asi coronavirus na thina soalaba malem gi ani suba leibak oriba sida hokhiba pung kunmari da laisat asigi anouba case lising ni phunipan ga chani humphunipan thengna punba masing lak marphuma thoi ga lising kunthra teret ka chama ga mawdra mapan yore aduga hariba matam asida laisat asina naba miyoi chamga ga yankhai ma thoi leikhidre haina ngasi ayuk thadorokpa Union Health Ministry gi serol na hairi ngasi ayuk phawbuda mi sigan ba laisat asina nabada gi sikiba masing punna lak amaga lising kun ma thoi ga chatruk ni phuma thoi yore Laibak ki oina pharakpagi changchada mawdra ma thoi henkhre aduga sibagi changna chada ama dasmik marini haina claim tawri sandokan ba laina laisat asina naba miyoi lising yankhai ma pan ga chamri yankhai mari phakhibaga loina na hojik phawbuda naba phakhiba punba masing lakh humdra marini haina claim tawri hojik phawbuda COVID-19 na naba miyoi lakh taruk ki makhada hantharakpa asina ahan bani aduga apunba anabagi changda apunba positive case chada tare dasmik ahum manga da leire ngarang phawbuda punna COVID-19 test crore taraga lakh marphu taret ka lising mawdra taruk ka sukna humphumari pangthok pangam khre aduga sample lakh taraga lising humphuma ga chamapan humdra taruk test tawki haina ICMR na hairi Manipur da ngarang tagi ngasi ayuk phawbuda nupi chamaga sukna ama yauna punna miyoi chaniga kunma thoi coronavirus case nauna thengnare masi tharga state asida laisat asina naba apunba case lising tara nipan ga chani humdra ni thoi sure hariba matam asida mi sigan ba laisat asina naba dagi miyoi mari leikhidre masi tharga hojik phawbuda laisat asina naba miyoi chamaga humputaruk sikre haina pari ngasi ayuk phawbuda laisat asina naramba dagi pharaklaba miyoi chani ga kuni thoi discharge tawkhre masi tharga hojik phawbuda laisat asina naba dagi phakhiba apunba masing lising tara humdoi ga chani pansukna manga yore naba phabagi changna chada humdra manga dasmik manga yore Hojik laisat asina naba miyoi lising mari ga chahum sukna ahum laikanari hojik makha tana test tawbugi thabak chathari ngarang October 13 phawbuda Manipur da COVID ki apunba test tawkhiba masing lakh ahum ga lising 13 ga chatret 13 yaukhre ICMR na hana testing kit lemna pirambadu tokhibadagi hojik state na thorang tawre haina Chief Minister N Biren na paumi singda phongdokre nauna positive oiraba singadu Imphal West dagi nipumapan Imphal East dagi 13 Thawbal dagi 12 Tamenglong dagi 15 Surachandpur dagi 13 Kaksing dagi 13 Teknopal dagi 4 Kangpokpi dagi 2 Kamjong dagi 2 Ukhrul dagi 2 Bishnupur dagi 9 Senapati dagi 1 Sandel dagi 3 Jiribam dagi 1 hairi Aroibada Paubilai News Reader ki video bi yengbiriba khudingmakpu thagatchari